October ni somni pariat sang ni somni pathum matanga chin hriat lawa bo lalun thiangi kumsum thum pathum mission veng Patiala Punjab pa biotechnology a PhD ti mek chu nizan ni thlaso pakhat sang ni somni pathum darso pakhat vel khan arwang mu ani a tuitla ni a hriat ani lalnun thiangi kumsum thum pathum mission veng hi Thapar University Thapar Institute of Engineering and Technology Patiala Punjab pa biotechnology a Doctor of Philosophy ti mek ni in October ni somni pariat sang ni somni pathum chuna achuak abozuya Patiala a police ten ngor takin zon na anthokani lalun thiang hi athian tenen October ni somni pariat khan an chuaka an omna chin hriat ani lo zuita ani lui pakhat bula abek identity card le thomno then khat chu October ni somni pakua pathian ni khan chhar ani a nizan ni thlasom pakhat sang ni somni pathum darso pakhat vel khan arwang hi mu anita ani tuitla ni a hriat ni in ama nge ani ti finfia ani to bok nulala nun tluangi awi omin alaina tom tak zeta tha nge ni anga tuitla angalan tir nge tuita dik tak zok chui chuak mol te se